Macam nak duduhan ke abusi pancuri kameng, abusi pancurinya, pancuri je. Ya Allah, ya Tuhan lun. Nyan punca yang bergalun pancuri pun dasar kan. Nan besok. Si Imran Pasir nyan cuak paling raya ya. Nyan cuak paling raya ji awak menyerah tun 2002 behanana depu. Nyan cuak ji han. Ji awak dilindung li awak je mun ni ji. Cuak ji anu dukun. Ji pancuri kameng di Jalan Putuh ngona pawi. Yang ngona pawi ngan tiraman pom na pernah dicu kebu tahun 2017. Yang hoka cuma athenya na. Nyan yang asli cuma menyobusinya dijetung ia sembayang dijek kesuci tubuh. Yang tuduhan awak kah memandung terutama sekali Imran Pasir pancuri kameng nyan bijeh batak. Nyan bijeh batak tinggal gayo jihan. Kon asli darah Aceh yang binatang yan. Behana na depu. Ilon ku jetung ia sembayang kesuci tubuh kumat kitab suci Al-Quran. Tapi awak kah yang tuduh-tuduh lu na berani? Contoh Pak Imran Pasir nyampaknya niu ba fitnah niu kayu niu bersumpah tiga. Menyoji umat Islam binatangnya nah. Nyan yang asli pancuri awak pin tebe Jalan Putuh. Nyan cuak paling raya jihan behana na depu. Na depu le urung don. Ha, yang petunyok Tengku Sanusi. Yang termasuk naruh anu bajingnya. Behana na depu. Nyanji cuak paling raya. Lun perah lagi bah. Yang cuak paling raya. Ji awak dilindung awak dia menyerah. Dilindung awak ji. Li keluarga ji kerja awak kepasus jamun. Hai cederam tua. Cuak urung don hana tu. Urung di dalam cedera lun lego. Mah beri dat. Mah beri dat kan bah. Wah, lun laki muah kepada cedera lun. Kami ulun laki tamong. Kon halun petamong cedera tua. Nah, daripada ditenak urung drone kadang komunikasi dengan lun hai tenati urung drone lebih kot bagi lun bahai tenak lun tau. Yang kon halun petamong cedera tua. Baik nerai ati. Baik nerai ati cedera apa? Baik nerai ati lun hantega. Urung yang pegah haba dengan lun dia tenak le urung halun hantega si dalam tua.